Long travel SDM Habanogo DSF Botol Rogni Bakakte Patar Hastan Raja Sayati Ke Long travel Amto Yo Tongfane Rogno Dati no Rom Nabagi Himbotok Himlai Deputation Yafolaika DCM Dipo Chondros Hormani Tani Bahadur Gonta Jora Yaforzaka O Jora Rejakmani Bisingo Samung Tangzak Yake Kotor Sobao Korna Hini Sai Kanarika DSF Central Vikas Deborma Chief Organizing Secretary Briguram Tripura Central Publicity Information Secretary Chiranjit Deborma Central LTV Divisional Committee ni Nipendra Tripura President Noro Kumar Tripura Assistant Secretary Tibo LTV Government Degree College ni DSF Unit ni Sengkrak Song Kuleno media friends ng hambay sung tini 6 tarik 6 mas 2025 sungoro mononi SDM office ma faimani ngake ba invitation mar mani ngake abon kaisa sung saimono India Bharat Hakostor ni je Amit Shah je Home Affairs ni hoje je direct khaijamani 30 days ni bisingo illegal migrants ro naitugui karimar honai abo ni tuino sung tinor faimani memorandum romani sung nugui mangkha Tripura hastebo tino kereng thayo khorsa khorni majagi tongo but sung Tripura haste kerengi sini borok kunthai barok sung saimano borok khorsa khorni bai khagia burung tongo borok legs tongo borok so khorsa khorni romui phurma bai englak sini dimana mono je Indian government se odari khangake state government tam khaito state government dari no step no nanang thung haike sung TSF the President Federation sung agi bahai no dofan bagi coba khai phayo sung tabu coba khai thangnai coba khai thangnai au jethuk din jade illegal migrants rongno rkhlai asak sino coba thaglak haini sung mia kaisa sung sini mission launch khaikya clean illegal migrants ni sing kaisa mission bo sung launch khaike men simi rokno saimana ama kino sung tini sini first sung jaga ma phaimani gake kaisa ngake sung thanayo SDPO bo long travel division ni president secretary thangai application ba memorandum submit khaikya a action na jagi tafano more than 1 month hai ungtong khambo ama ke memorandum romani kun action na jagi amati sing tini haine SDM moma phika SDM tini SDM sing malailia but sini DCM sahib sini memorandum ya sakha bosabo jototok je mamani je bini authority tam khaiman borok abo nainai sing tini suru sing memorandum sibiriya a jagao sini pura proof tongo je a borok no illegal migrant nei normal singa proof bo sing riruwana tini se sing srapsa koi din sing analysis khaimani analysis khaimani abo 2-3 दिन analysis hi amsa baje sing more than 30 40-42 cases gasi sing mangkha illegal migrants analysis khaimani pore so amsa 2-3 din baiting mo baise sing saite mo baise amsa manu ngake I hope joton saimon Tripura hasen borok sing joto panchayat thangai ba sini ganani nini subjonal thangai ba panchayat tosilok thangai kake sing sabni arwar kaka sabni bini ration card kaza bubur kaka bubur butar kaka bini bos area kaka abo sing naituk manai so Tripura haste lukurong nam koinamo sungo norok sungbai phandodi sing basa phaidi sari phaidi sing thanjake sing jotono illegal migrant no sing rikhlai lehene tomuna jodi action na hajagi angke sigono sing ejibun thani lagya chini notobe division committee president nomono biti ga afro tabisa sing borno tam action na hajaga ba tam samjuli tongni khona na thamani bosau sing sakana order maya au nogi sing action na maya ne ga saka sabo da yang tong abo beleni warama sinja tomuna jodi central ni order di tong ga communist cha order di tong bangladesh rokno rikhlai di joto state ni ga tangi saka sabo da di yang tong tomuna jodi sing tini memorandum submit khlai ga deputation dikha jema piso jodi action na hajagi angke sing coba kotor khlai nei afro pura long travel da obongi thang na all Tripura da obongi thang अब चिनी दाइया चिन्तिया छ नि अब स्टेट गभर्नमेन्ट नि जे
অফিসার রকনি বরনি দায় দंनाय बर ताङै नायथुगै रमिया ताङै एक्सन ना हाजिया কোনো জোড়া রোডা খাই রেখা বাং নান जों बरनो 72 आवार्स जरा दिजा যদি 72 आवार्स नि बिथिं बसाव जोंनो खोनात सात्र सानदे जोंनो किथा जरा दिदि जों जेसे फारि दाक्ति न साथब नाय